urabandi bimeze biti Dennis Guantambara kuri YouTube byabaye Yoki ukamenya ngo inyuma ya Dennis Guantambara akana bakise wiki we icara mwige mumenye ngo bibeze biti yaki Nzo kundana no busore so atacubwira aha urya generation urungano nirimo ahubwo no tumandondera nyene ikintu cigishugana kurondera bwa buntu bwa puku bwa gapuku ugomba kurondera cha sugar daddy kugira ngo bikomeze vyitemo neza we none bikuma byumye ngabo barakwereka arabafashe kwanza ni furusanara muyibanga rikomeye abanza arazingura tekura yitonze gake afata akanini agakopa karaza ngo gakunda ibishuga daddy barakoze kunywa shaye dukunda banywa fata agakobwa banza rakabangata so wivugiye burya abaja umuvuga biba byakomeye Dennis Guantambara ubwo mwabaye indirimbo ndetse iyi ni season ingaruka mbi episode 1 barakubwira ngo Dennis Guantambara yanditse amajyambaro ngira kandi ndetse arabikurikirana aranakayobora amajwi ni Dennis buri kimwe ukamenya ngo ni Dennis ariko uzi ko iryo zina ndayumva nanje nkabuka we ariko Dennis abantu bose basigaye barimba ngo Dennis bengibaza Dennis yaciye n'amasengesho gusa canka arambesha hari utundi tuntu yagiye avanga kugira ngo vyitwe ko ari akantu uzi ko abantu kwa bamara yibavuna we rimwe ugasanga byakomeye kwera uko byagenze ugira ngo ndetse nakubwiye yiswe ingaruka mbi ugomba kumenya muri ubuzima ndetse ibintu byose ukora muri isi burya ngo bigira ingaruka yaba nziza canke mbi kwereka abana ni babiri bari bavuye kwiga ubona ko baba ni bato bakiga muri segonderi babandi iyo nakoze ikosa bugira uruhukira mu mpimba birabujijwe koresharesha babana yabara busanga barakuze gusuma n'abavyeyi bo mu rugo byo kundana ngo je ngo wunde n'ahantu kimari uyahabonye n'ukundi n'umugire mufisi no kimari ndi guhiga bafise isente kugira ngo turiye ku sente amafaranga utagira se bajya nasanze muri ikintu kiwe yari amafaranga yonyine kubana bato bakubwira ngo ata amafaranga ari se wumva we uri kumupanga ibika ariko muvuze burya uri soko ijambo uvuze uri subiramo turakunisubiramo isi haguye ikisi jewe bimzo kundana no busore so atacubwimari bwa busore bwa gapuku wapi ubwo yitumenya ngo nta rukundo rugihari ahubwo abantu basigiye bakundana nako sigukundana bagendana bishingiye ku nyungu zonyine ziko gusanya season ukazoira bakabona nta kintu kuyemo Fanny season naho hamagara abavyeyi nako abavyeyi bahamagara barango ngo mwicare kugira ngo mwige mwabana uko ibyo mugiye kubona ni mpamba muzogendana mu buzima mwabana iyi season kirazira kuyira buri wenyine bisaba ko ufise nk'umuryango wose mwicaye Jiyozi bidandinze ndaguhanura nuko ndagukunda mu bantu bose bagiye bamwe bose riga yibaze umugenzi abantu busanga bareze ku buryo bazi guhanura abandi bivana uko nyine abantu busanga bareze ariko koko kuri umugenzi nkaba ndi kuguhanura mwe ibyo bireke cyo kuva mukine ba sugar daddy uwo biretse koko arakobeje je umwana avukiye mu muji ntakurira mu muji tuba twaravukiye mu Ekisagara turabatawune hama ngo ndenge na bisori kende na libongo ivyo nibi benda ko usanga mama y'umusabye amahera karase je mama arakugize ukuri sivyo juzi ko niyo mama wanje ndamusabye amahera ku Texas atayama ariko muri kuvyumva neza abavyeyi acha nibonera ayo mafaranga musabwa n'abana banyu bakinde gukora akantu runaha kunguka mukayabimba uri kumva aho bayakura barashaka ibiboge ibishuga dari urumva kenshi na kenshi usanga bisumbana na base babo buryo usenga umuntu azogutuka turakazofukenye buryo umuntu wese azokubwira ngo rumuhimbiri uriyimba uri ikibuzo vyihanganire ibisanzwe ariko barazokubwira ngo upfukenye muno wanje sasa umwana ngo iniyo nsavye umuvye amafaranga make ntigera yambereza hama ngo ndenge na bisori kende na libongo ive nibi uyu yararezwe yaba yuva neza ko hari ingesi umuntu adakwiye kujamwo abari guhanura mugenzi we rese kugira ngo mugenzi we iyo nama yigendere ndetse yitondere abiyimyaka ndakubwira inama erega ugerageje kuraba musaza we gerageze urabe neza burya bintu nk'ivi rega ntabwo ari sawa urabye neza reba abavyeyi bawukuntu tububaho baciye tukabakura abavyeyi turabubaho kubera rimwe rimwe usanga bari kubakora ibintu byibuze bishobora kudufasha mu buzima bwa misi mugabo kandi gushaka bya sugar daddies ivyo se sawa mukobwa aragerageza kugira inama umuntu yibwira ko umufitiye ishari narakubimana ese benya ko nanje burya nzogira inama ijoro
bakubwira ngo ijoro ngo rigira inama umuntu iyo nahisemo ahubwo kugira ijoro inama utahane je n'ubu twamaze guhanye rendez-vous rendez-vous yatanzwe appointment bungi ndamutemwe nanje ntemu iri kuza nasa nibiki ariko ni ukiva ku ishuri wa mwana oya arakomeje twe twavukiye muri iyi ville we yitawuni yewe byose mara nkunda inshuti yo mu ngeso mbi mba ngomba kwihandura kugira ngo inshuti yanjye ive muri izo ngeso mbi iyo mpamvu wumva na ngomba kukubwira byinshi nguve muri izo ngeso mbi ahubwo ari imanukira ariko turabye neza sha aya jambo jajambwiye nubwo ndiko yaje yaramuhanuye ariko barakubwira ngo umuntu buri musa kubita agatima mpembero ngeri mu mutima nama bugira kugira inama nawe hakubwira ko ibiri kurakora atari vyo gusa umuntu azombwira tugende mu hotel umwemerera aho bajya iyi hotel se yibaza niho hantu honyene amabara bere reka bari kubona Bujumbura kubatahaze Bujumbura burya rero nyuma y'abasenguzi bwakozwe basanze Bujumbura arico gisagara ku isi burya bavumbuyemwo wa muco wavugwa na Yesu muri Bibiliya barakoreka kasana imana bimeze bite baby ko wateje ariko nawe izo mukuru njye nangubita ibintu biraba yurateba Sugar Daddy banza ari YouTube muri kubibona ubwo usanga rufise imyaka nka 20 kukana gato k'imyaka 10 n'ingahisha ibintu birahanwa niyo mpamvu ndikubwira abavyeyi ngo mukomeze muze muyicare n'abana kugira ngo mwereke abana ngo bipfira hehe kugira ngo mwigishe abana ngo banaka ngo byapfiriye kugira ngo amashuri ntibayarangize yizeye neza ko je ndizera neza ko ibintu byose biri gube koma komelo Auguste uravyumva nawe urabesha ngo ndagutemwo iki niki ya ubukene butuma abantu bahembuka bugatuma abantu bakora ibintu takwiye gukora mu buryo cyangwa ubundi sibyo subiye inyuma ariko dusubiye inyuma gaturabye neza burya jiwe nije wa mugabo bavuze burya je mfise amafaranga gusumba abandi bababwiye bagimbaga bari koresharisha abakobwa hari utuntu twinshi agenda akora kugira ngo bikomeze kugira ngo umukobwa amwumvire neza yamara ritira musigufasha muntu w'Imana niyo umenya ko atamikino ukaba kumva yuko jewe nogera mu hotel sishobora Ibi hotel ibe ntibirimo byo yamara ibibera mu hotel n'ibibera mu rugo bigomba gusa bana b'imyaka bujya kutiga ngo bicare bigisha n'abavyeyi ba bumve za mpanduro zo kuziko usanga byakomeye ababaye muga kandi simbabaye urabe uwawe amaru wawe pe niko kuri kubuzima sishaka kuza guhagarara hejuru urabe umwana ngo yanse kujya mu hotel kubera yumvise impano ruzajaja yamara nyamubura kimuhanura bwe niwe nyamubura kimuhamba usanga byakomeye no kubwira iki barufunguza warusize ahandi nyene urumva diro uza kumara umwanya ngano tanguye kubaza gahunda z'urufunguzo we ibaze urufunguzo ngo bagasiza ahantu igomba gukurikirana sawa nakujya naje ngwere kutuntu nikorera uriko zibagwa urafata umwanya imbere yuko woga sawa nakuvuze ngo kangwa abantu bakakwavuga mujane na agakapu naka agakwavu kagiye kubaga kwabusha iyo onye ni imvugo zo muri town urumva nyene za mvugo mikoresho yitwa tubaganira nta gitangaje kirimo nta gitangaje bagiye kubaga agakwavu mungu baba tugende gakwavu mwibanga rikome ngo ni imvugo zo mu kisagara zo muri town gakwavu ngo ni katwaye we bagiye kukabagira ibisiga abasore Bujumbura sha uzobagendere kure ndababwira ugira ngo ntibageze mu rugo we tugende nkwereka ukuntu tubikurikirana baramutwaye kombe arambari gucungira hafi ari urufunguzo rubikwa ndabazi
washaka sugar daddy kugira ngo nyene iyo nyina musaba amafaranga bajyanye na ntigaye muhereza urumva ni kibazo nyene arabankurikiye nta nomwe naho kwa bisa ndumva ibintu bigiye kuba saguste mwana bamusuje mu ibagiro ngo nagakwavu ariko uyu mugabo arategura Dennis Gwantambara ha kugira ngo niwandise izi mvugo muri kumva zose ayobora amashusho filime yose arayobora afise n'urubuga bita Dennis Gwantambara buga filime zose zisobanutse zibaho niho zica honyine uzobwira ngo urabona ngo biri kubarizwa ngabiri kubera ngaha arababesha biri kubera kwa Dennis Gwantambara wenyine mundabire agakwavu kazanye okay nabire sugar daddy nawe ntiyifashe arangije umugabo abanza agiye kugura akantu kugira ngo umwana abanze amuzimye buga izuba y'Ibujumbura sikintu kugira ngo buze ubwenge kose oka yigize muhinga kuje cyane rwanda kereke kugira ngo akenge kose kashira urumva abantu nk'abo babihemu babaho arangije umugabo abanza akora umufuko gato ibintu mukunda ngo babazimanye ngo babahaye utuntu cyane hari abagabo bimbusanga ibibazo kuri bo vyigendera gusa abagomba poko kuba ku nguvu hagomba kuri buke abanze azagamuwe abanza atamwa kanini mwibanga rikomeye kankwereka utuntu dukora sha urabona ubwo amafaranga yacu ku buntu gusuko nyene imwe yatwara hama natebye ukibaza ngo yari yatebye no gushaka ibyo umukobwa kumbe shiri ukamwe ngo wanyoye ahubwo yana ingomenga rikomeye nuguruye aho ikiraduka bashugana nibagira ubwenge kamengo cyumva ngo barakwitayeho ku buryo bakugwira kafusa n'abakabanza bakagasuzuma bombe nta misuzumira kareka bagiye kwitamwa kanini tu ame umva ngo urasinzira ugasanga inyuma y'umwanya habaye icyo bita bibizaje bana umva gute wangu iyi ni furusa ya mbere mu gihugu tangura kuya yumva harimo kanyukumve tangura kukumva ariko ndikumva ikiba ariko tamwe nkwereka icyo ngukorera ndakunaze ubwo atangiye gusinzira ngo yacitse abavyeyi bose amafaranga mu rugo ntibamuha mwana atamara kumva ari kuzempera yitura urabazwe dini ya Mungu ndabona sinzira neza ubanzo noge nkwereka utuntu nikorera sinzira nkwereka utuntu nikorera abatangiye kumugira ibiharuro anya handariye agakwavu we mugabo atangura kuzana igisirimba gato uretse nkwereka utuntu dukora sha bana b'imyaka y'amafaranga bakeka ko tuyakura he kikwa ko amafaranga atogwa ahantu mu ngarani ko tuyavunikira banzara gateura yitonze sha mugomba kuzana imizozo nga abantu twarakubitise twarahangayitse yaramuteruye ari imanukira